Hello loite ho na bon chawin ka hin lim kidvin tunia hin Russia gam chungchang thule Russia gam interesting fact phabe bin sei diwa he ka channel subscribe nai lon lung sit ten subscribe ne hin bol pi divin ka hin tim sawin video achai na chan na veo hitin video hinu misa te diu jang ka ta sanin Vanuya gamlin pen hi ipigam ahidem ti hin lunga na gel kha taem ahle Vanuya gamlin pen hi Russia hi in alit dan total area hi 17,98,242 square kilometer alhingin land area hi 16,37,870 square kilometer alin he Vanuya gamlin pen ahina bana Vanuya railway sau pen le art museum lin pen namun le billionaire tampi namun zong he kidang ta khat cho hi le masanga planet ahi tia anaki sei ichi Pluto planet sanga zong Russia hi lin zo ahi Moscow city hi Russia dinga mihim tamna pen mun ahilo le city ahin hiji acho Russia capital zong Moscow hi ahi hichi Moscow city hi per capita asimdin Vanuya mundang gamdang zo si sanga billionaire tamna mun pen khat ahi visual capitalist kiti ho kon report ki mudung zuin Moscow city sung se ahin billionaire somgit walau min ahi agamle dan mongmong hi 17.13 square kilometer alin ahin Russia population hi athang pia 145 million walahin agama kimang currency hi Russian ruble akitin ahi tu ahin asumu hi ei ho India sumto a value akibangin ahi Russia hi Vanuya gamlin pen hinama zongle GDP a simlinga wang aku channa ahibe munahi Transparency International 2022 in api hichi corruption perception index report dungzuin gamza somgil a Russia hi rank za somni le ko na azaw zawin ahi ahin la Europe sunga dinga corruption umlo na pen gam ahi kinin ahi Russia te hin zu ha don be se jiun kum se in kum khat sunga hin judon ji a mihem sang li valen thina atu jingun ahi Russia gama zu vodka le adang dang ho hi amin chi loi cho hin adon jing honjong atuidan hete yuntin hitia zu hi legal ta banga adon theiji un zu kham le zu a thi mihim tamna gam khat zong a hi hichi vodka zu hi voda kiti thuchenga kon hungkila do hin amin umji cho hi le tui tina hi 2013 chanin Russia gama beer hi alcoholic beverage ahi tin alapu bin hi ei ho gama hi government job muding kiti hi thilnom ailo le thilbai wang hilo hi adi a 100% corruption state Manipur di a hi lekha thim jong la chun sumle mi na nei lo hi le government job muding kine umlo hela hi ahin la Russia gama wang meng cha ho ki sanin jong job anei un hi Russia a Hermitage Museum kiti hichi museum min thangle min chima ma jing Russia gama thilman tamle thilthupi ta ho ki koina muncho ahi hichi museum a meng cha ho jong hi am ho dinga ago khat ahi hichi meng cha ho hin mihim bol thailo thil ahin bol do wa museum sunga thilman luta ta ho zu cha hon ape se theina wa kun anaven do jiu ahi hiji chun hichi meng cha ho hi alimuti ta lawin passport jong asim piun ama ho to kitu theiding thalo jong asim piun ahi Russia gam hi gammang mihim chen na lo gam ong tam na gam khat jong ahin Russia gam 100% la 60% tabang hi forest area ahin hichi gammang ho hi ake khat wal pi hi mihim chen na le mihim lut kha lo hil na jong om na lai na hi Trans-Siberian Railroad kiti hichi railway hi Vanuya railway sau pen ahin asaudan hi kilometer 9289 in asau zowin ahi hichi railway hi akipatna kun achai chan hi toding hile hapta khat tabang lut zoding tina hi chukeu hilo in hichi railway hi asau be se je in time zone git a ho pai na hi Moscow a Kremlin kiti mun hi Vanuya sepai kem iti diuham fortress lin pen khat ahin 27 hectare a lin sunga fortress khat ahin hich in hole abang ho asan dan hi 2.5 kilometer vel in asang zawin ahi hichimun ahin tower somni aumin a tower ho hin min chum chi anayu nahi Russia gammi ho hin kho hi athang pi a kum som gup lenga chan la bo ahin North Korea Iraq gam ho sangin chong anim zoi nahi ahin la Russian numei ho hi athang pi a kum som sagi lagu vel ahing zawun pasal sanga numei ho hing shot zone tina hi Russia hi pasal sanga numei 11 million langa atam zone
Russia hi alit be se in gamdang zo si sanga zong time zone amang tamun time zone som chunglam aumin ahin la 2011 a konin time zone kobo amang tawin a hi Russia le US akinai namun pen hi 4 kilometer boin akika in a hi heche akika hon a hin island ni aumin USA langkaya Little Diomede le Russia langkaya Big Diomede Island heche island te ni hin aka hon a hian a kinai cha a hon a hi Hichi island hi Alaska le Russia ki ka Bering Strait tia ki he hichi channel kom chena he phal bilai le hichi munahin bu a hi in agam pumpi ice asu leuzi na hi ahin la hichi ice bridge ho chunga he mihim chi le wale ki phal lo hi masanglaya chu hichi Alaska gam hi Russia te gam anahi in ahin la 1976 laya chu Russia ten America te kom a $7.2 million anaki zu do wai tai thanu ta khat chahile Russia gama hi nunga gol hang ki chen zo tile agam sunga ki hui tha in achi te jibin hi Russia mimin thang hol a Russian cosmonaut Alexeyevich Gagarin ki ti jong hi khat a hi ama hin April 12 1961 a chu bantham zola rocket mangcha a ana khul jinin hichi earth orbit a hin minute zakhat le ko anau min a hi hichi zo chun Russia ten a satellite uma sapen 1967 in analans un hichi satellite min chu Sputnik 1 akiti na hi space lama Russia te hi anakhang to masaloi zonga hiwin chu kyo hilo a Vanoya space a umsot pen jong Russia mi kinadi padal ka hit ni jagi le som sagi le ko sung ana in record anamu in a hi Vanoya thing le go ke ho zo sila a 100% la a 20% tabang hi Russia gama akimusu ke in a hi Russia a Lake Baikal kiti hichi lake hi Vanoya freshwater lake hola azong apangin Vanoya freshwater lake lin pen le poimo penin zong apangin hi military langa siding in Russia military hi Vanoya ahat pen ani chan in apangin teng hau pen gam khat zong Russia hi ahin agom gom a Russia in galkap na teng sang som ni le sang ni le jasagi le som wal anei na hi US ban chena aircraft nei tam pen gam zong Russia hi China le US ban chet a submarine nei tam pen zong Russia gam mama a hikin in hi Russia hi Vanoya nuclear weapon lin pen nei gam a hivin nuclear weapon 6400 wal anein military lama USA hi superpower choi hi zong le nuclear lama wang Russia te hin number 1 a hivin hi Yumya kon village kiti hi chi Russia gama khu khat a hin Vanoya mi him chen namun hola a adap na pen mun hi 6 February 1933 ajun -68 degrees Celsius chan alhung su zoin a hi Mrs Vasilian kitinu hi Russia mi ahin amanu hin kidang ta in cha som guble ko ne ne hi hecha cha te zo se hi ama sunga pingen a hi Vanoi pumpia ki mang hi chi ABC alphabet letter ho khel hin Russia ten Cyrillic alphabet kiti hi amangun a hi hockey le football games hi Russia gama most popular games ahin Russia national games hi hockey a hi Russia hi Vanoya thaupudo tam pen hol a ani chan na hin akhat chan na chele Saudi Arabia te hi loite hon lung se ta in video ho share nei na bol PG TV in kain team be tuna ding in hi chan chu in tin abon chawen no mun lang mangpha